Giyang kai akubur naderpa ini apiya kalak-lak. Derpa ini amalibuteng kumalibuteng mata tawang kaun. Derpa ini amapo penuh ang mga ulit na gumasimpit a derpa. Yang kaya kubur na siksaan unso tao amya patutun so siksa sa taman sa di kabangkita ko dunia. Malun yung geda-geda. Yang kaya kubur abituan sa hayatul barzakh. Akaw yago-yago uriano kapatay taman sa di kabangkita ko dunia. Nasutaw amiya patutun so siksa na siksaan sa kanya ko di dalam o kuburian sa taman sa di kabangkita ko dunia. Pitaru Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulma ala ahliha. Mata-mata ang tanu dinyo tigan agyang kai akubur na pitamanan amalibuteng pumalibuteng. Pitamanan tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalibuteng pumalibuteng. Apiyak kalak-lak adarpa na ayak kapakasindunian nang gulalan si ikumanga mga pipiya ang mga amal tanu.